Kurang. Lanjut. Dapat apa? Pizza. Goyang ko juga detta.
lah. Udah ayo bikin lomba hari Senin. Kamu datang ke Tri? Tadi bilang oke. 17 besok. Ngomong adek kak, woi. Saudara, dari bapak di Jakarta Mesiangnya. 20 tahun pulang le, woi, 20 tahun dari le. Tahu mulai dari deh. Bawa kicok lah. Ini Faizul. Tos dulu, tos. Darin. Faizul. Kita kenalan dulu. Halo. Kamu live TikTok ya? Hi, Lloyd. Good, how you doing? How's the drive? It was good. You arrived at what, 4 in the morning? 4 in the morning, actually 4 to... Yeah, okay. Straight to Holland. Nice. That wasn't a little game. Siapa nama anjing yang hitam? Lodi. Lodi? Iya. Lodi. To Holland. Yang mana? It's like... Mana yang Tahu dulu nih. Ini Victor ini, yang biasa kita mau nonton ini. kawin? Oke, silakan deh. Mana kursi itu? Sekali-kali. It doesn't taste like anything, which is why I like it. It's straight. Dan joget terviral semuanya loh.
jalan ke kayak turun tangga. Jalan ke kayak tangga. Ulang. Oke. Naik kak. Lihat nak dulu kayak gini. Lagi eskavator saya, eskavator mana? Apa? Eskavator kayak gini. Lalu naik. Pulang. Lift kayak gini lift. Lagi Gitu ya. Itu turutannya ya. Sekarang. Tidak anu. Eskavator. Iya. Turun tangga. Tangga Susternya satu lewat tangga. Susternya satu turun naik tangga. Orang biasa naik tangga. Turun tangga. Orang normal naik tangga. Pocong naik lift. Eskavator maksudnya. Orang biasa naik lift. Eskavator. Orang biasa naik Orang biasa naik lift. Eskavator. Susternya. Kuntilanak naik lift.
Nano. Apa namanya? Josh's birthday. Nasi tumpeng. August or September? September. But we're gonna miss it. September 13. Lano. Lano. Mau bawa itu San kemana? Ada lagu lagi. Lalo. Apa? Yang lalu. Hey, why? What is that song? Pica-pica. Pica-pica 2. Pica-pica 2. Pica-pica 2. Waktu kelinci saya bisa. Oke, waktu kelinci kok masa? Begitu punya waktu kelinci. Do you want to put your phone in No, I'm using it. one of them? You've got two. Don't Spotify ngapo lo. Oh, siang. My internet's not working. Do you want to use your phone? Yes. Use your phone. My phone. Oh, there we go. Pica-pica 2. Picture, yes.
Oh, why? I don't know what the kids listen to. Main-main gue lah. Come on. Yeah, that's yeah. Who's got the music? Masa Bluetooth-nya? Masa Bluetooth-nya? JBL Evo. Mana?
Kaya, we are Muslims. As in, I, because we were born into Muslim family.